पाउसे युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी स्कॉलरशिप की सेनफम मतम चाना फिथोगो एमसु माइरोइसिंगना माइमसिंग तमलिंगै मतमदा अवार्ड अफा खरदो ओइरबसु मेनखसनबा स्कॉलरशिप की खुदोंग चाबा लेरबसु मतम चाना ngasi फावबो पिथोक्तना लेरि आइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसु की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी वांगखेम मयुम रिमाका की चेरोल अमन फोंगतोरगले चेरोल असन हाई हौकिबा चाही सिंगदगी हौना एमसुना ममांग थकदगी हौना माइरोइसिंगना माइमसिंग तमलिंगै मतमदा फंगजाहुनबा मरि लेनबा ऑथोरिटी मरुओइना एमओपीसी डिपार्टमेंट दा तक्सिनदुना अदुमक लागले ममांगी सही सिंगदगी पिथोक्तना लागलिबा स्कॉलरशिप की सेनफम असी पिथोक्नबा एमसुना मरि लेनबा ऑथोरिटी उनादुना ओरि छाबा मतमदासो फाइनेंस डिपार्टमेंट दगी हरबा सेनफम असी थादोरक्तबना माइरोइसिंग के अकाउंट दा पैसा हापा ngamdabane ऑनलाइन की खुथांग दा रजिस्ट्रेशन तौदुना थाजिनबा मतमदा डिफेक्ट लाकपा अयहंबा यावगी मतंग दा एमसुना ऑथोरिटी दा कमदौना एप्रूव तौरकनी हाइदुरा हंगबा मतमदा रजिस्ट्रेशन तौरक मतमदा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग वाटना एप्रूव तौबा ngamdabani हाइना फोंगतोरखी हाइरे मसिगी मतंग दा एमसुना माइरु खुनागी दमा खंतुना डिफेक्ट लेरिबा सिंग डॉक्यूमेंट शोना अपलोड तौहनख्रबा मतुंग दा एमसुना हाइजबदागी ऑथोरिटी दगी माइकै दगी एप्रूव तौरकपसु यावरे लोइनना मखातना डिफेक्ट लेरिबसिंग वालिबा डॉक्यूमेंट सिंग अपलोड तौबियु लोइनना हिरामसिंग मतंगदा अकुप्पा डिटेल खंगनिंगलबसु एमसुना माइरोइसिंग दमक्ता थोंग लाउना आंगदोना लेरे नागल अमरोमदा मोइरांग लेरकी मफम खरादा मी हुमफुगा मंगा पॉजिटिव परमले नमित तरानी संगबा थोकपा पुमथिंग थिंगरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सगुलबन मोइरांग लेरकी मफम खरादा मी मयाम अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाबदगे अकन बमोंग कंटेनमेंट की थबक लौखतुना यामद्रबद नमित तरानी मफम अदुदा मी चंगबा अमदे थोकबा थिंगलगा अकोइबा मफम सिंगदसु लौखतपा याबा थबक सिंग लौखतपा हौखरे आइरे इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर टी.एस. किरण कुमार नंगासी थोकिबा सेरोल अमबगी मतुंगिना हौकिबा नमित हुमदी की मनुंग सगुलबन मोइरांग लेरकी मफम खरा मियोय हुमफुगा मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखी आइरे आइरबा मफम अदुदा मखातना कोविड-19 संदोरकपा थिंगना लौखलकपा थबक सिंग मनुंग चन्ना अककनाबा मफम अदु पुलप ओइना चिंचिनबगा लोइनना अतै थबक सिंग खुदक्तगी लौखलले आइनति सिना लाउथोरकले पनबयाबदी मणिपुर नौना थेंगरिबा कोविड-19 के केस हानदगी थेंगनदुना लाकिबा कोरोना वायरस की अनौबा अमदे हेन संदोकनबा डेल्टा वेरिएंट गाक्तनी हान हेल्थ डिपार्टमेंट हंदक्ता लाउथोक्रबने इम्फाल वेस्ट के डीसी के चेरोल अदुना हाई मणिपुर एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 की पैरा 12 अमदे कोविड-19 कंटेनमेंट गंबरी लेनन इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हेल्थ सर्विसेज EMR डिवीजन की डायरेक्टर जनरल ने पिरकबा एडवाइजरी की मतुकी मफम अदु पुलप ओइना सिल तौरे आइरे खुदक्तगी मफम अदुदा लौखतपा थौंग सिंगदी मफम अदुदा मी चंगबा अमरि थोकपा पुमथिंग थिंगबा मखल खुदिंगी मी पुनबा थिंगबगा लोइनना स्कूल अमदी ऑफिस न सिंगबा लेरबदि थिंगजिनबा मफम अदुदा गाड़ी सिंग चटपा थिंगबा कोविड-19 एक्टिव सर्वेलेंस की थबक सिंग लौखतपा अमदे हारिबा मफम अदुदा लेबा मिपुम खुदिमक सुंगसोय सोयदना एरोगिया सेतु एप्लीकेशन सिनाबने माइक्रो कंटेनमेंट जोन ओइना लाउथोलबा मफम अदुदा नतना मदुगे वांगबदा मीटर 180 की रेडियस द कोनबा मफम सिंग रफर जोनी हाइना लाउथोकेबगा लोइनना लाइना संदोरकपगी चेन तदनबा मखल कियागे थबक सिंग लौखले आइना डीसी के सेरोल अदुना फोंगदोरकले लौखटकने हारिबा थबक सिंगदी यामना कन्ना सर्वेलियंस के थबक सथबक लोइनना पॉजिटिव केस सिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग तौबा कोविड-19 नि आइना सिंगनबा केस थेंगनबदा रिपोर्ट तौबा कोविड-19 नि हाइबा खांगलबा केस सिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट तौबा मदे लौखटबा याबा सेक्शन तौरा की थबक सिंग की मनुंग चन्ना पर्सनल हाइजीन अमसुंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के मतंगदा सैनिटाइजेशन तौबने मदद लौखले आरिबा थौंग सिंग असिगी मायुक्ता थबक तौरकलबदी इंडियन पेनल कोड ना 1860 के सेक्शन 188 की मखात आरानबा तौरे हाइन लौदुना सैराक पीबा याय हाइरे कंटेनमेंट जोन ओइरे हाइन लाउथोकलिबा असि करिगुम्बा मफम अदुगी मिय पनबक अमु खना टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओरबदी निमित तरानी की मनुंग लौथोकनी हाइदसु इम्फाल वेस्ट की डीसी के सेरोल अदुना फोंदोरकले मखा तरकपा अतोपा पाउ अमदना वेटरनरी हॉस्पिटल मतम गचुना हलगनी डायरेक्टर वेटरनरी हॉस्पिटल से मतम गचुना पुमोंग सेमगतना मियाम सर्विस पांगनबना आनबा खोंथांग ओइगनी हाइना वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेस की नौना डायरेक्टर ओरबा डॉक्टर सबुंगबम नंदकिशोरना फोंदोखरे इम्फाल की संजन थोंगदा लेबा महाके ऑफिस द वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर CS नंदकिशोर ngasi नोंथिल पाउमी सिंग मथके वाफम सिंग से फोंदोखिबने मांगहाई मणिपुर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का था असिगी औकिबा
Magna Hai Manipur Government Department of Personnel and Administrative Reforms na tha asig auke panipanta thokibo order amada veterinary and animal husbandry services the director am oibagi thau sinabirak pataram no oge harbalam masi the sahi kuntra ga nipan thabak thodong lakbaga loinana lemhori ba thabak tobagi matam masi jambu oidre adu moinamak sinabiri ba thodang singasi pung phana badi angam bathak ta pangthokane Marwena decision the labor veterinary hospital singi award pa men power hapsindra amadi equipment sing thamdana miyamna mapungwena sa usek loiriba lawmi sing mapung phaba service pinana ba khona ba na ahan ba khongthang oigane state ki budget ta hapliba senfam jam dabani na narwar ki rural infrastructure development fund dagi veterinary hospital sing asi award pa mention gadabane nabada masika mari lenana fund sanction tawrokle amadi mark agency sinda amuk thadok to na thapugana pangthokana na bahuragani ainam hana ba khata khe Dr. C.S. Nandakishore High National Livestock Mission ki makada sa usek marwena naharol singkidamak entrepreneurship development program ki maungda scheme projects and same blaga central government thaduna bai kana pakhonari bank singa kusamnara ka pakit kadaba thorang sing asigidam officer amati staff sing habdan house project sare project scheme asigi makada ye learning ba miyoina tragana kang budul pa lakh kun manga ki senfam pegane masigi bunung chada yang khai habidi lupa lakh Taragan toy makaina loan ni adugale mahuri ba tangkai amana subsidy waigane matawsum na jaw amati hameng loibagi na lupa lag yang kai ok loibagi na lupa lag kuntra aduga sause ki masinjak thaba amadi sem sabagi na lupa lag yang kai phawagi senfam pigane thawang singa sigi makada chada yang kai ki senfam na lol adugale mahuri ba chada yang kai na subsidy waigane masigi matakta hingang da hameng ge farm amaling duna ST SC amadi minority miyam da atapa mamal da hameng macha sing phanganda ba suhonari ana mangna panke Amarom the veterinary and animal husbandry department permission mingchat thian ba madi masigi thabak tor da pan bapi ba makal ki pausing media section khara da hap liba asi yamna leibak thibane asigumba yumpham yaudaba amadi khudam changdam leitaba makal ki pau sandok libi miyoi nadragana kangbu adugi mathakta logi mateng loduna thabak lokholak pada media su channel payai marmasina media na su pau pirak liba kangbu adu authority webra nadragana pau adu asumbra aduga Kudam Sangdam Labra Habadu Han Yang Senpio. I quit myself Gimak the Pau Pong the Bumri Wakal Taminate with the Kimong the Amleba Asi Yamnan White. Maramasana Department Asi the Lady Officer Madi staff sing is in now Amadi Barumapang Goida. Mong the Amatuina Miamgi Togul Taminasi and as director C.S. Nandekizuna Pandoke. Atopo from Amana National Livestock Mason Gimakada Awang London the Piggery Development Program is Sarugambo in the UK Dagi. Purakpa o kunganito COVID-19 lachana maram oiduna Punjab da thamribasi athuba matam da Manipur da puraklagane aribo oksing asi Delhi airport manakta quarantine tawdang thamlingai komjali singani konge March da lachat asi sandorakpadagi Manipur da pusin bangam dan lairakpane amawam da lupa lakh ani rom tabu oksing asi Punjab state government jo thakpagi tawdang loduna leire madugi mamal oina ok masa sing makhoida piraka mapi sing purakadabane agas phawagi manung dadi Manipur purak pengamgani masih kembali leader officer amakai staff ani kamatau sinagre ana su director nama kata ke UNICEF Jeff Henrietta Fore resign taukre masagi lanai imung manunggi health issue kemari lenana UNICEF ke Jeff Henrietta Fore resign taukre United Nations ke Secretary General Antonio Guterres nama ke resignation adu ayawa pikre UNICEF ke executive director ORMB asin angakwa Agun amsung atau nak loidan malay pergi body asibulu singlami hana secretary general na takat bapang doke. Mana resign toki basi UNICEF ki amadi security council ki una sauna mang jabani mengkat pangam loroi tapa amani hana suningam tapa bapang doke. Henrietta Fore ki masa marine Henrietta Fore ki masa marine Amerika ki public health amsung international development ki executive amboiram mi oirambi Fore na US agency amagi ahan banupi lusing bi amo ina kumza Lesingani taraga nipan ki January amadi UNICEF ki executive director oina pau thaupu ke mahangna mahusa ka manata bamong dawri ba angang sing amsum halem gi oina naha wi ba mioi kya na mayuk na riba sing na ba sing ko khanna ba khwade ki sing thani ngo eba thabak thorong kya pang tholabi hana UN secretary general lan thagat ki mahangna male masida lei ba angang amadi naharul sing ki pansi maril phagana na ba khonra me COVID-19 laisen sing isakum sanduruk tun balem pum education ki phibum khudak lan silakpa Lansia lakpat tanja da mahakilising makada UNICEF na maru oiba thaudang lauki aina US ki deputy spokesman Farhan Agna Singh thake mahagi thauna faba amsung miyeng sahana ubangam ba leadership makada UNICEF asinga sidem balem gi awa batara ba angang singi guardian am oina ngam oiba ngam lakibane UNICEF executive director asi UN secretary general the appoint tawne
UNO gi executive board ka khandraba matung da secretary general phamasi hapane ngasi phawgi oina UNICEF ta khwadigi chauna fan contribute toriba lebak taki United States na ware mahausa dagi hona UNICEF ki executive director ki pharmacy American amana adumuk paidun lakpagi sanabet ngasi phawba lailaklibane nauna resign tawkrabi foreign na mamang dasu company camrom salairame kumja lisingani amadagi lisingani manga phawba US min ki direct oina thaupu ke US ki under secretary of state for management oina kumja lisingani manga dagi lisingani tarit phawba aduga kumja lisingani tarit dagi lisingani mapan phawba lebak aduki administrator oina US president George W Bush ki administration makhata thaupurame yamlaba sana fare Imphal More Lambi ki khudeng thabi check post ta mathau tawriba air kangbuna ngasi igo behan ama check tawbada lupa lakh nifu tarit ka lising manga rongi sana amadi sana gi laiteng loina na sian oina lupa lakh ani gi lising marfu phagat pangamgre Assam Rifles ki serola mana high permanent vehicle check post ta mathau tawriba Assam Rifles person sing gari sing check tawbagi thabak sa tharingai passenger puba igo behan ama lakpadagi khamla ka passenger sing check tawke check tawba du da Gold biscuit sana gi laiteng sing amadi yamlaba sen sing adu phabangam khibane pharaba smuggler sing adu sana amadi sen ga kona na customs department bore da sinakre aire nagalambarom da ju lupa crore kya gi oiga da drug jungang biar phare Assam Rifles Loktak Battalion amasu Sujanpur district police ki apun pagangpu ngasi kangbai manakta gi mei home international market lupa crore tararong gi oiga da ba heroin powder ko na phare aire Assam Rifles ki serula mana hai yamla drug puri habagi akang na pau phangbagi Assam Rifles lokta ki person sing abadi Sujanpur district police ki kangbu amana national highway to kangbai manakta ngasi namit jungba adwa da ching na ngai weda lakpa car am khangki amade car adu da mioi hom tonglam ke car adu check tawbada afaba makhal gi car adu check tawbada afaba makhal gi heroin powder kg ani makha yawramba thengna bane heroin adu international market lupa crore dararam oigani hare wakat jaba haukiba jun gi tag manga tha taruk lising ani kunma thoi ingda jarpok changam dabi mathak laikai te leiba laiketraba KS Khan gi nupi mistress mema gi mihat asida senariba jarpok wangkem dagi Mr Salim amsung Salima gi mapa mama loinana Salima gi maton makhura MD abu maral leiba musing asi athuba matam da Manipur government amsung CSO sinem yang changbidun asumaran puthok piu haina lehoriba victim ohoriba basa manga na wakachari Hauzik mistress me magi masa manga asin kham thengna awa mayung riba asidasu lebak miyam na miyang changbiu lehori ba victim gi imung manung asigi misang changka laijadi habiki maungda isilinaw manga ki imabu minung si leitan atpi khibagi thong asi thamoi chokna fresh media gi khudang da pau dokjari wakachari ba feroda tasnara mabem Jasmine Amir Khan contact number 6009257338 Atopa makatarakpa yamna ngakpa pahu amata Houdong ani mangkhre haukiba tang taragani thoi tha tare lising ani kunma thoi ing ning thokaba numita ege Houdong ani taifati thong haibigi makhada leiba mongsong da sensen khibadagi tholaktre Houdong ani adu amadi mapung pharaba amomni masudi angabu masuna ayamba oiraga manangandu khaki awabu masu oibane maraibaktu khaki awabu masuna nupigi sam nakan nakan khaidopugum tawbane Kharapikwa aduna ut machuda amubana kaigumna langbane laibakta amuba machuna chantol thinbagum tawbane kanagumbana telifati angamba dukan da phambinari basing amade manakrakpada leiriba jumsing da haripa Houdong ani asi sangluk to leiba thoklabade nungsi biduna makhada pichariba phone number asida call tawbirago punsi jupa tawbimal kaujaroi ngamjaba awamal su kachage isa kainabagum thammoise kaire Echasingsu ngaochtnare contact number na 8729984804 natragana 6009114693 Aroy the contents asige marwi pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yen video puna mapathaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe to video basina subscribe to biro moloina like and share to suka bigun pramako amukan thaga sari